Cemaat barchagızga da selamlar. Biz rayonlar boyunca ekskursiyalarimizni davom etamiz. Bugun esa biz boylar sobasında narsalar kelib chiqasin, siz hozir o'zingiz borig'izda ko'rarsiz. Bugun nindi kun? Bugunmi? Суббота. День даты единства, Латиш. Rossiya kuni tug'ilmi bugun? Ну, общий, Россия kun. 12 dekabrni bilmaysizmi? Yo'q, 12 bilan. 13 narsa? Tuan kun. Bugun nindi kun? Din России. Masalan 12 dekabr nindi kun? Россия Конституция kuni. Qachon konstitutsiya kuni? 12-si. День России? 12 dekabr nindi kun? Bilmiyorum. Жумга күні бүгін дек матур күн. Пасмурный примерно, пасмурныйрақ күн. Rossiya kuni tug'il endi. Жумга күн. Россия kun. 12 dekabr nindi kun? День Конституции. Бүгін День Конституции Российской Федерации. Rossiya kuni tug'ilmi? Россия күні да. 12 dekabr nindi kun? 12 декабрь. Россия күні. Masalan 12 dekabr nindi kun? Обычный күн. День России? 12 dekabr nindi kun? День Конституции? Россия күні. Россия күні біздің. Mana masalan 12 dekabr nindi kun? Конституция күні. Россия kuni bayrami. 12 dekabr Konstitutsiya kuni. Bugün? Ayrıla. Bugün? Россия bayrami. Россияның бәйсіздік алған күні. 12 dekabr nindi kun? Наверное, Конституция күніdir. Орыслар кімден бәйсіздікні алған? Татарлардан құтылғандар ма алар мына бәйсіздікні аңлақмы янсы? Rossiya unitar davlatmi, әллә инде federativ davlatmi? Унитар? Федератив. Короче, білмеймін, Путиннан сұрау керек. Мұнда непонятно. Белгісіздік. Федератив. Федератив. Былайда булмый. Российская Федерация инде. Біздің Россия унитар davlatmi, әллә инде federativ davlatmi? Федератив. Россия Федерациясы. Федератив дәулет. Ну, Россия федеративная республика бетінде. Универсал. Универсал. Федератив? Нишләп? Федерация ведь, Российская Федерация. Менә Россия унитар davlatmi, әллә инде federativ davlatmi? Bilmim men Tataristan menga qadrliroq. Men Rossiya ni perishon, men Tataristan o'zimizdagi qadrliroq.